Limang macam buat ditamang dalam kategori ibadat. Limang macam buat ke ibadat. Yang pertama an-nadru ila zam-zam. Yang pun kira-kira ngiang dalam mon zam-zam, ya ibadat. Karena ngi hello na pun ngiang nak bayar Makkah kai cok nak. Karena mon zam-zam nak le kan cok cik. Akicit dalam tutup mon zam-zam ke Makkah dah jingeng lamon pun ada keun kapuan nak. Napalah ibadat. Yang kedua an-nadru ilal Ka'bah. Nying Ka'bah kan berdoa nengko. Maka karenanya dalam Masjid Haram, di luar Masjid Haram sunat ada sembahyang guyung-guyung bak tempat hawa sujud. Jangan matak, jangan tangiang. Be jual mata luar. Adapun dalam Masjid Haram ada tendang sembahyang guyung-guyung atas Ka'bah. Anak ngiang bak tempat sujud, dang berdepan ngiang Ka'bah. Sembahyang laju mata atas Ka'bah. Keun tu termasuk ibadat an-nadru ila